Pred sam početak sednice Skupštine grada Beograda ponovo se postavilo pitanje gdje je gradonačelnik Aleksandar Šapić. Danas se odlučivalo o ključnim tačkama, budžetu Beograda za 2026. godinu i budućnosti Apoteka Beograd, ali prvog čovjeka grada opet nije bilo u sali. Šapić je još prošle godine objavio da neće dolaziti na sednice, jer, kako tvrdi, ne želi da učestvuje u gađanju fekalijama. Opoziciju je nazvao neozbiljnom, a rasprave besmislenim. Ipak, naši sagovornici poručuju da njegovo odsustvo nije pitanje uvreda, već pitanje odgovornosti. Odbornik PSG-a Stefan Simić ističe da Šapić jednostavno ne može da se suoči sa rezultatima svoje vlasti. Kaže da je njegovo nepojavljivanje nepoštovanje i prema opoziciji i prema vladajućoj većini, ali najviše prema građanima Beograda. Dodaje i da unutar same vlasti postoje duboke pukotine. Čak i njegovi odbornici nisu lojalni njemu lično. Predstavnici opozicionih stranaka tvrde da je grad prepušten sam sebi. Od propadanja Apoteka Beograd preko nerešenog zagađenja vazduha do haosa u centru grada. Poručuju da Šapićev dolazak ili nedolazak ne menja suštinu. Odluke gradske uprave nastavljaju da nanose štetu Beograđanima. Ostaje pitanje, da li gradonačelnik izbegava skupštinu zbog uvreda, zbog političkih sukoba, ili zato što zna da odluke njegove administracije ne mogu da izdrže javnu raspravu.